Efrititio. Amamrani amani agana mamrani amani asante mamrani efrititio. Efrititio. Anunti na odosa wa memenu abasi want na wa ema mamrani na mamrani efrititio. Me kai musa so refi ukromu ina benya wira bedase amamrani amani efrititi amparo. Adwa gospel hima. Yeah, mamra, ya to twini, minuanum debi ebe haye pa. Mamra, ya to twini, saya to twini, debi ebe haye niyo. Yeah, mamra, odosa wa memenu abase ya to twini, free samamre ifri titio. Yeah, mamra, ya to twini, saya to twini, debi ebe haye niyo. Mamra ya to twini na mamra yine free tete wate. Oduma kuma body nyina wadi amane ka ho ene amamre se ye fantna stasi so amamre wawa ya totwena da bia be ya mobo enu nti wodo se wa memenu aba wose want na woda eme amamre nyira ai onya nkrupo twedi ampo aboa mo de amamre akwaje abasobode amamne fie wo Ghana ye nu nti na Asante ne otumfo se tutu abepio wabo odo se wa abaso se omoni adwuma sana na mampo ene da sibre wo se bonsu wane na pamfo onso si omoni adwuma amamra ye nto ntwene ye kade amamra ye bejo nsem adwa gospel ima na menka bi shemu na so amamra nti ene makoya agenda ambassador echesa amamra wowo ya ye nto ntwene wate so mu ye na amamra ye gina opinti na amamra ye nto ntwene o amamra ye nto ntwene saya to ntwene dabi abe haye ni ye amamra ye frititio yeso mu ye amamra ne frititi amparo ye amamra ye wi hapa yeso mu ye je mu dabi abe ye mobo ye amamra ye nto ntwene ano ne ade kwa ba bia ye de nkuni ma ye ye odo se wa batampa ememenu aba mami ye mawambo ye kwaso anye wadwuma wate onya akopọ twedi ampo wo sira wo be sira wo ye odo se wa bana bae ye oni pani amamra ye nto ntwene ampa mumieso mu Efrititio. Amamrani amani agana mamrani amani asante mamamra nefrititio. Efrititio. Anunti na odosa wa memenu abasi want na wa ema mamra nyira na mamra nefrititio. Me kai musa so refi ukromu ina benya wira bedase amamrani amani efrititi amparo. Adwa gospel hima. Yeah, mamra, ya to twini, minuanum debi ebe haye pa. Mamra, ya to twini, saya to twini, debi ebe haye niyo. Yeah, mamra, odosa wa memenu abase ya to twini, free samamre ifri titio. Yeah, mamra, ya to twini, saya to twini, debi ebe haye niyo. Mamra ya to twini na mamra yine free tete wate. Oduma kuma body nyina wadi amane ka ho ene amamre se ye fantna stasi so amamre wawa ya totwena da bia be ye mobo enu nti wodo se wa memenu aba wose want na woda eme amamre nyira ai onya nkrupo twedi ampo aboa mo de amamre akwaje abasobode amamne fie wo Ghana ye nu nti na Asante ne otumfo se tutu abepio wabo odo se wa abaso se omoni adwuma sana na mampo ene da sibre wo se bonsu wane na pamfo onso si omoni adwuma amamra ye nto ntwene ye kade amamra ye bejo nsem adwa gospel ima na menka bi shemu na so amamre nti ene makoya agenda ambassador echesa amamre wowo ya ye nto ntwene wate so mu ye na amamra ye gina opinti na amamra ye nto ntwene o amamra ye nto ntwene saya to ntwene dabi abe haye ni ye amamra ye frititio yeso mu ye amamra ne frititi amparo ye amamra ye wi hapa yeso mu ye je mu dabi abe ye mobo ye amamra ye nto ntwene ano ne ade kwa ba bia ye de nkuni ma ye odo se wa batampa ememenu aba mami ye mawa
wambo mumiezo ye kwaso anye wadwuma wate onya gopo trade ampo wo sira wo bejira wo mumiezo ye odo se wa bana bae ye oni pania mamra ye tonje ni ampa mumiezo mu Efrititio Amamrani amani agana mamrani amani Asanteman mamrani efrititio Anunti na odo se wa memenu abase want na wa ema mamrani na mamrani efrititio Me kai muse so refi ukro mu hina benya wo yira bedwase amamrani amani efrititio amparo Adwa gospel hima Yeah mamra ya to twini minuanum da bia be ha ye pa mamra ya to twini saya to twini da bia be ha ye ni Yeah mamra odo sa wa memenu abase ya to twini free samamra free titio